Nĩ thibitarĩ-inĩ wa Kiambu level 5 kuria atumia matiganite manyitete moko-ini irathimo ciao cia mwaka mweru iria ni ciana iria matanahiirwo nacio ni mwene nyaga utuku wa gukia umuthi. No gatagati-ini kao kuri murathime kuri othe ti ungi ni Banice Wamuyu uria uingirire mwaka mweru wa 2019 na kirathimo kia mwanya ya gutanahirwo na ciana ithatu cia mahatha. Hata kwetu hakuna fununu hata za twins. Hata upande wa bora hakuna hata twins. Sikutarajia kwamba naweza pata watoto watatu. Wakati nilisikia kuna mwingine nilistuka, lakini Mungu alinipea nguvu. Juu hata mimi sijaiona jambo kama hili. Kuringana na Wamuyu, uyu ni undu ataregereire kuria riu family yake yongererekete utuku umwe kuuma ciana 2 nginyagia ciana 5. Kijana anaenda class 3 na msichana naye anaenda ni shule anaingia ako na miaka 4. Bwanangu anafanya kazi ya uforeman kusimamilia mijengo, nami nilikuwa nafanya kazi ya online, lakini nikaacha miezi ya mwisho. Hata sijaanza kuelea saa hii, lakini ninawaza nashindwa vile nitakope na wao wakiwa watatu hivyo, lakini najua tu Mungu atatenda mema. Kuringana na murugamiriri wa manathi thibitari-ini uyu Grace Maura, ciana ici hamwe na ingi iria iciarirwo utuku wa gukia umuthi thibitari-ini uyu iri na ugima mwega wa mwiri, aciari acio magitanywo kurekererio kuma thibitari-ini ihinda o riothe. They are weighing from between 2.3 to 2.5 kilograms. Very healthy babies. One female and 2 males. Kuweze kutengwa funds ambao wale wamama wamepata watoto zaidi ya 2, kuweze kukua na funds yaweza kuweza kuwasaidia. Juu unapata kama leo tumepata mama amepata watoto 3 na labda unapata mzazi yako ametarajia ama amebudgetia. Kugina kuikigera thaa thita cia utuku wa gukia umuthi, atumia 3 kuma thibitari wa Umwe guku mucii munene wa Nairobi mauma itari-ini ria kwigira na ciana iria ni kirathimo ndu ria humbirwo riri ni timu ya kuma kaunti ya Nairobi iria ikinyirie niguo kuhe atumia aya na angi indo itiganite cia mahuthiro. Kwa hapa Christmas na wao wale walikuwa wameenda nyumbani, tukasema tulipromise mwaka mpya tutarukisha na wao. Kuringana na atumia aya kiria mari nakio ni ngatho itangitaririka kuona ni mahotete kwigera na ciana ciao hatari thina o wothe. Ciana ikiri kirathimo gutiri undu ungi otiga gwiciendithiria cionge na makai meri ikiendagwo ni Ngai ona andu. Handu-ini ha Kameme TV mutamburuko wa mohoro, ritwa riakwa ni Bataru wa Mwangi.